kvalitet i kapacitet koje žene mogu da pruže. Danas smo mogli čuti i od gospodina ministra. Osnovni naš zadatak jeste da pomognemo u sektoru bezbednosti znanjima koje imamo. I najgore bi bilo zahtevati da dobijemo bolje položaje samo zato što smo žene. Naprotiv, moramo dokazati da zaista to i zaslužujemo. U ovom momentu imamo nekoliko žena u činu pukovnika koje se približavaju ispunjavanju svih kriterijuma, odnosno uslova da dobiju i više zvanja. U Generalštabu i Vojsci Srbije, dakle među profesionalnim vojnicima, trenutno je 8,5%, što je na nivou evropskih armija. U Ministarstvu odbrane taj procenat je nešto veći, zato što imamo i nas žene civile koje učestvujemo u radu ministarstva i on dolazi do 20%, ali posebno interesantno jeste Vojna akademija, Vojno-medicinska akademija, gde taj procenat prelazi 20%, jer interesovanje za školovanje žena koje žele da postanu oficiri Vojske Srbije je mnogo veće nego što je to bilo ranije. One pokazuju svojim uspehom na Univerzitetu odbrane i radom na akademiji zavidne rezultate i sigurna da sad u ovim generacijama koje evo i ove godine završavaju imamo budući generale srpske vojske, žene naravno.